Sorkar Assam lingba ketanat forest karalit ben Kyndang jubor ya ki pat Khasi-Pnar ki besyong basa hak Shnong Khasi baladon de ki spa snem ki bahap hapok ke pahar lain jang ke Cachar district. Kini kajing let Kyndang ya ki pat Khasi-Pnar karajia hak sengi palai kata hak lai phawai tarik nailar arhajar arphulai. Kini kajing thompor ke Sorkar Assam karajia hak Shnong Khasi balatip kumka Durga Chera Durbin Tila berkadabi nalla. Kadkum ke kubor belayu alum layat hu baki bor district ke Cachar nado u superintendent of police ke district u officer in charge ke bor khola u DFO ke tanat forest kilayalam ya kini gajing Kyndang ya Shnong Khasi. Kadkum gajing itu ki trai Shnong kini Shnong kiladan palat chis pasnem bat ki dei belayu ru ya gajing itu kum ki revenue village hapo ke Silchar Sadar circle. Kini Shnong kilayu ru ya orang ba Shnong bala ai jing itu da u deputy commissioner ke Cachar nado kisnem 1000 knais pasan pusau ter. Kia tu bagatanat forest kelawan kam jubor ya ki jaga jon kini Shnong berkala airu ya ki eviction notice ya ki hinyau teli Shnong. Na ki video bala sap yang pat ba layo i ya ki jinga tai ni ya ka bejur hapadeng ki he pulit Assam bar ki pat Khasi-Pnar ki bidi ki trai Shnong kathan. Kadon ru ka video ka pen i be ki brio ka Sorkar Assam ki dalit pengat lot ya ki babon ki jing tun jintap gentup ki deng kwai ha ki bri jon ki pat Khasi-Pnar. Na kaliang kirang ba Shnong jon ki Shnong Khasi ki dalit pen mudui da ka mukaddama syakayeng kashari. Teste.